Siatili kandarika 10 siatili kandarika miongo ina siatili kandarika 13 tandike mono kwa saa 3 siaki okoni karibu sana kilunguri cha salichana mutongoi nyeditawa ithea wombe nyenita Jeremia Mutwa wenda mbete kizito mwene power. Yes, and of course nekabizikisene ndakalisha mwisho sia insani jinga yakisiri kwa mondo wote sawa na hindi the long awaited time is finally here. Yes, tunapepeta ngasa na hiyo vindatie wakati umefika muda umeyoyoma muda umeingia ni hata kunangemi mundu kwitwa kinzito kunangemi hapo sasa. Yes, na ndi Seattle ndike 15 ndikathe saitero cia giokoni ni siabika na ndi karibu sana mcheisha na mwidukisha wakamemeka mutongo yefemela na kutwatendera mtandao wa Facebook. Tunawapenda mno sana. Na hiyo ile mombe nondo nisi ula ukite nuendete wadhi na atangasi ndendete wadhi nduko lya kawadhi kaino na yero ndate koemwe nikanawe thie ni walika studio of course tumwewe nondo nisi anene maitu monde mebo akwekitha kanende nitwamwete tumwete kiseveni anikana hiyo akole kutwika wase mweu atwike wase wa kilungu kicha salucha na mutongoi. Yes, and of course negibsene mbali masimasika komete amokaini masama usalucha Alamu komete amkeni tafadhali, mambo ni mnoma, mambo ni moto, mambo ni mwecheche, mambo imechemka, mambo imewaka moto. Na ndi ni kwa tende mondo on the mesa sawa. Karibu sana mitambo ya Mutongo FM kwa tune ya Mugamba. Ndi na zizene ona ndi kila mundu achemkite na chene ona mundu kutwa ndi papa kizito ila olanga tumedho ana manindi onake pressure iko juu. Yes, maondo mesawa ona mundu kutwa ndi ya galti onake mtani atanga sema kabemeka Mutongo FM na mama Mutongo TV mitani kwigidekela ndo gondende we sawa na chekino na mundu kutwa ndi kalwa muteti onake endaka atanga simonde mebo man manyumba nene ya Mutongo hii ameba kwikidya maondo mele mesawa kabisa ya olo twebo kitoto aweze kwa jai nati ya nilo ele Mutongo TV kwa cha kune kiliwa madhangosa ile tumalukani kenda withie itakwata maubora yu Izito it's a end month. Yes. So wala mundu akula sino na yewa ndo kabeleza ni muchanga muvune mbesa. Karibu sana mitambo ni ya Mutongo FM Gwataniyo ya Mukamba. Ndo kuna alama kobi mani nigana alama karibu makobi maisha alama ya alama kilo makobi ya kilo ai awe kanga kuonyende wewe without alama kobi makona alama kilo mafunga na kufungua mafunga ese mono kizito kaona kama ngona abo kulilikani athabe kindu chapata muno maishane nikikala wezi kana ndi pe maondo kwa kanyumeza ya majekwa ni and all times ku appreciate and it is very good ikwangeleka nyokwe and I'm make it okay what you hear ni with ngemi what you hear mixi ya mondo maingi very many things ila siendena nengi kiuni choto tatuyika oyu ndeka iteba sana ningona mathana omunde bilingi omobonga likura Mutongo FM ndo kwathirika ya manondwa kunegelia wasema unekenda kila mundu ende aniwe na utanu na of course nenge mashabiki maito ni medhi ya maitana na nenge of course nenge kamemeka Mutongo FM ya Mustali niwambe all times kwekethia na kunenga assurance ya kana in given time. We believe in professionalism. Yes. We believe in creativity. We believe in content. We believe in everything that surpasses all the understanding of people. Kwa hiyo nikataka kusema usioke zaidi kumba mwambe yoko bikia bala twabika omundio kama meka Mutongo FM twithira Mustali niwambe kwekithia nitwa atu manyekela kitwa professionalism. Yes.
natwagithia kana ndi all times mwithukise witu ndanaigwa kindu ngali kwenu akaigwa kungi hapana ati kitu kingine ilifanywa huko amefanya hapana hiyo kwa hivyo hayo sio mambo ya kwetu kwani ngali kwenu no sio gethendi mwithukise witu netu amulika nyama thana omunde kana ndi kila tukitha tuika mthana omunde tia ino ndu akwika 1 2 3 hapana hiyo sisi tunatahakikisha kwamba usikilizaji wako umekuwa kwa ubora zaidi nikirethia kila kwa chendi lo amukwa bingu yaka memeka you still enjoying full time you're getting some good vibes of course ningine kwa tendi mautano maingangi na ndi mbeange na maundu on them maithi ya mesa sawa kabisa matukuno mengwele na kienda mamo igwa thondatu mwaka wa ngili ile na mengwele thondatu is the stance in the history of Mutongo FM Salucha na Mutongo 29th of June 2026 something happened and of course nengide kini kelelo nchako kile kandi we tamusia isi ana mudhikisi akameweka no kila mmoja naindi maundu on the ni medhi ya mesa sawa naindi kwa mbali toka mbali I can see mambo yamepangwa kwa njia mufti sana. Yamepangwa yakapangika. Anenge ni kwa tamando on the mesa sawa tuiga tuiko humu ndo ikizito. Yes. Tudenga bitu kisa kawadhi kako ukube sana anenge ndo the maitha ndega na utu nenge mwana indi officials might only kana the makona sindo ondo violate. Right. Wende kuthikisia Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Asante sana ni mitambo ya Mutongo FM ngwatano ya Mukamba zaili si akiokoni isi atilikandalika miongo 5 na ile in the history of the world Mutongo FM ngwatano ya Mukamba matuko miongo na kienda mama igwa thantatu mwaka wangili ile na miongweli na thantatu patekwa nanga time the long awaited time and the moment is already here and of course nenge mundu wa kwa indi mitambo ya Mutongo FM karibu sana mwithu kisa wito wengele kusema sa 107.5 FM ngale kusema kitu 103.3 FM na ngale kusema kwenye 100.2 FM right about right now I want to introduce ngalekwesi mundu wa kwaindi the managing director utongo yuwa kamemeka Mutongo FM nikenda with the Mount on then media mesa sawa atukethia na ndi of course nengi aitunengelelia the surprise right away na Mount on the media mesa sawa kwindi nondu atongo inatanga asimeva already ni mundethese na makovi ito tho chendi our managing director na Mount media mesa sawa. Karibu sana bwana Niko Nyamai. Asante sana. Yes. You uenda nikalevandi. Ikalandi. You can sit down. Nili maundu nega atene. Yes. Nandikia. Of course. 1 2 test. Can I? Iko sawa. Yes. Yes. Naindi mbai ya itu na ne mbai ya Tongoi. Mutongo FM. Ondo mwena Mutongo TV ne kwatito live kila bantu bonde. Yes. To live ndino wa TV yaito ya Mutongo TV ondo mwena na Mutongo FM. Naindi twithite tuyase kana kini tokisese. Ndeto ya Mutongo ini kumaanisha kana usnu Tongoi. Na no lazima uwe kana nidito ya watu ya Tongoi. Ndino wa space yonde yo tangasi. Naindi otondo twithite tuyimwa tha indi edukise maitu ondo mwena elo ile maitu nikana twina mebango misio.
kuikithia kana mutongoi ni aende yana utamba tolenge na cha wendi otondo twasiaka na inuni yo ngwatanio ya mukamba ngwatanio yende na kwana kavana yende na kwaila ni kwithwa umundi twenda kuete wasemweu na sura nzau niwisindini wotangazi wa matuko nitwasiaka na ni audiovisual yani ukethia wende na itukisia wende na iloela undo yinde twende na iloela twende na ikata na kwithukigwa na indi nienda indi ni muthokesie wasemweu ndini wa kiseve kitu cha mutongoi mwanake ndonasya kana thini wotangasi isietwa yake ni nene isietwa ya lato isietwa getha kana ndatangasa isesilengi sionde ni siabua ni kana withia kana wethukiwa twenda kwete Felix Festus Kaleli wapi makofi jamani karibu sana Festus thank you kwa mboke thia edukisia undumuna elo limaituma Mutongoi TV na Mutongoi FM right kikwachane cha muthana na wamo matuko miongeli na kenda mwei wa thanthatu mwaka ni wangilila miongeli na thanthatu thini wakememene ka Mutongoi FM salucha kila mundu daziu salucha thank you Raindi karibu sana mwithugisia witu thini wa isio ndesia ukambani kaunti ya Masako kaunti Ketrina kaunti ya Makueni Kenya yonde mitambo ni yekalilwa ni MC DJ Muthonso kala kasunika yelo thini wa ndithia suni Wia malaime maingi meta wa mange yimwe tukajeta yangi na kasi iteketa kange na kuya neza kana Muthonso wiko no kusalukilwe na Mutongoi FM right na nevotu yes DJ Muthonso yes MD yo Muthonso ni kwazi ata Muthonso ni nunile ya mukate ne kala kasunika yelo ka mukate vate kangi na nika langiwa yelo wa mukamba yes na atongo imepatako yes na itutatia atongo ikasoni kunde koke Mutongoi ine yes yes ito nene ila yes. weyo kumatane ando makwisi you know na wambiye tena to where you are now na isito akunisitwa yiwe kaavyo utona ya education maitwata ma Mutongoi FM education maitu ma Mutongoi nondo wakwethe sitwa Mutongoi my expect Utongoi wetho wipo na maundu maithia meandanite na kiutongoi na kila kindu chonthe tukegagetha kilidida nondo Mutongoi ni Mutongoi yes Mutongoi ni Mutongoi yes tabia mashambiki magume yuwe ba na tukawete mulauma kula nauma ni historia na indi dona kwasia I'm happy to be here yes na ningi kila mundu thini wa maisha ni make kilomanda no Utongoi na ito teba MD no tienda kwetha ti MD no titenda Utongoi very true na indi education maitu sionde kuma ikono sionde siande ya Kenya you ne botui na teba ndeni wa Mutongoi na tiyo thama na teba atu ikenesa kwa unenda wa matabia nimekuona kindu chaimbia nimekuwa zisindu chaimbia na majewu moyo yes nikwatia ni wikuga bala Mutongoi yithikite kwega nugwa tunangina frequency zao 107.5 isini Machakos Kitui Machakos Nairobi Kajiado Murang'a kila bandu bonde tuimo ku yanga likosia Kitui 100.3 likosia Makueni ni 100.2 FM na indi bado ngalikosia Vuria nitukite ingi twendete ngina Mombasa all the way na ingi no ithi radio leto ngote kwamba radio vision isi utona gwiwa hata yu wasisia nukuanza veni nzao niwezi ano ambatango lovane olo niwezi ebinda yemwe mundu omwe kalile muno yes endini wa marengi myaka muonza na wethia no twae matwani tena kibeti chake maimandakana na mateo kakwata yes lakini siomwe mwana osio abanga no thi kutwa kibeti kingi na abanga no thi kutwa kibeti kingi enzia ni aendete kutwana kana webanitie ona niena kamubango bandu nikabe mundu umaka yotwana so aswania undonge asia no tuitukeke test ya mwiso na kibeti chakwa na asio kaingi mathi kwe kwa test na kibeti nikito mela maendi bala benda kitali meka test methi ya kibeti ni pregnant aendete ba
nyendiwete And of course, nienda ukaendi. Yes. My brother Kaleli, karibu sana. Thank you. Mutongo ithi twithe watu family. Yes. Twithe watu nombe mwe, wendo mwe, tutongwe ni vinya wangai. Amen. Na indi tuikia kana ithi tuitona. Koto kwesila vinyane wangai. Amen. Na indi tuenda ukuya karibu sana. Thank you. Nombenu. Yes. Ndaita atumiele, ndaita the head of programs. Mutumia wetu wa Robert. Kana okay unakia utabie ndeto. And before utabie head of radio. No we're talking in 1 minute. Yes. Ni kwatia mwithukisia twithire twikutabia yulu wa semweo ndini wa salucha na mutongoi na ni wa wewa nenda kwa samano nguthoche ku mutongoi FM nikana twende na kwikanesa twende na kukwata nyamba ya mukamba nene twasia ino ni ngwatanio ya mukamba na ndi uyosa okumbao wende na kushain na newe mdia sia no ambatie ngoloba twambatite yulu ku yulu ni kuthengea ni anangai ko ni karibu sana kwa mitambo ni ya mutongoi. Thank you. Nikana with the ntwa thukuma ya wawithio ndatwe mwamba. Karibu sana. Karibu sana. Head of programs Robert. Kasanga soke mambo. Kaleli kilando no pia ni mundi Robert na na. Yes. Mwana wa bandu bangi bandogisi. Na you know what kudoja inge bandoja. Holo no dokisi ku ila kudoja inge. Sikwe karibu sana ku mutongoi. Bani ndio tukwarana siamba ya mukamba. Namba ile inge ni likile ko. Iyo ni na mu masai yambia. Ini yongo atuniyo ya mukamba na ideta mutongoi FM itwende na koye inengo na ini si utuikola winago ngo nutethesa nika no withio na mwalangi meisa ukaba mutongoi ni mama na kila wisi na ngini ni sina ke mwithukisia ni wetelete nika na ewe kasumi unoke umasali kenya wambia ni mudonzo ule mudonzo ni mudonzo kala yelo niko kasuni kala kelele mwingi muno bi na wewe kaambio kuna kelele ndio isokoma so karibu sana. Thank you very much. Asante. Now munene head of broadcast utumeo eto bwana Francis neongamia matangazo kana matangazo ndio karibu sana bwana Kioko. So thank you so much Festus Kaleli. Ningosa indi yani ingudhoche kwa mutongoi idhetu ya tongoi na ndete segwe mutongoi na ndino wa salucha no salucha tongoi mama kuweni mama saku marketi ukamba onde na Kenya nundu wa mutongoi ni tuende na usovia atongoi nundu idhe tu ya tongoi so ni karibu sana idho we mwani support toto ni kuidwa idhetu ya tongoi na tuinzika tuna kundini wa salucha maono nimeba mesa so thank you so much. Thank you. Wenda umutabia tandeto ya mudia kila ndo no kutabia isesene mbinge inde kiicha mutongoi kiimaela no tondo idhitu ya tongoi nitu isikuma yutuambia usalucha naku atongo yonde neithwa makinete va na ndutatete lukatate uthesi standard nundo atongoi alamoka muke ko nikatongo so karibu sana na idho we musie pandu baseo pandu pa atongo yi pandu beka seo pandu yulu pandu pala atongo maile toko mani kana withie ni malunga utongo nundu sisi ya ndongo inyusa mu. Wow. So karibu sana my brother. Thank you. Eno ni Mutongo family. Na tuyikuya kana yuwe musi. Nego thithio ndetu kala takendo kemwe, tekala ta family mwe. Maybe head of broadcast I know it is out of protocol lakini mutanga simu TV. Maybe Caro. Yeah. Not of your Festus Kendo. Yes. Thank you. Mana sasia tinda nadi komadodi. Yes. No sakuye ko kamutongo iti. Yes. Wewe anana atongo. Tutongo si. Ukasi oketina. Ndu ko kwitu mutongo TV ya Mutongo TV na Mutongo FM. Amen. Ni twasasia nibi ana niyongo atamwe chau. Ya mongamba. Karibu huku kwetu. Asieno no tongo eti. Kututongo esi. Nikendate kuache. Karibu sana. Kaya lotika. Mudonzo eti wona? No tuko mwaito. Ndo musi. Okay. Mwaito yes. Munene wangwa wacha. Mwaito. Kaleli wacha. Mwaito wacha. Ngai wacha ni simudonzwe. Okiladu maile yako amuka. Nondu longe ni silinga zili. Nini sinwete ndumu sioga. Mutumeo mwene kuma nina mona. Nyangile simunema undu masio. Kaleli ngako atima. Nandukeni la nundu enila nweyo waya. Ngai na kuikeneza. Muya yutu iwe.
naende usinde iwe mwaito waito ende naende mbaye itwa mutongo ndiko asema atota mondo kaleli mwena utanu kwa na kaleli wakaiba iti naende kanaende yuni with eta manaka naende yu kaleli mudote mwana ana geta wa nzaluo no mwana the blackest man you know gonna eke to langi museum no vyo wa blue go mudonzwe mudonzwe you mudonzo you to kubetanganga you yelo zuto ndo kweki am blue nikaweza kana mudonzo kwa wacha blue wa blue za mudonzo nikaweza kana mudonzo unique wa blue ujuki wiki zalio tandete mwe yes. Asante sana kaleli ni tu kuthoja ndini wa mitambo ya Mutongo FM ngwata ni amukamba lika ni kitu ya atu Tongoi na tuikalaki ya Tongoi lika na bala boka Tongoi tule kalaki ya Tongoi na kilamba hiyo ndei tukisi ya Tongoi nundu tuja tu ya Tongoi kalibu sana ndini wa mitambo ya Mutongo FM ngwata ni ya mukamba. Thank you. Asante sana naende maundu maileu mwedugisia waitu ende na musese waitu wa Mutongoi TV te asaka naende numba niende na udhanda umundi nitwaite Festus Kaleli chumwa tuende tena nitwaite Tongi nikwithwa inu ni numba yende na udhanda na inu numba yende na ita mausio Mutongoi ni Mutongoi na ba ni kwa Tongoi Kaleli introduce what you la next you and tutangaze ligawo ile mombe please lengelegi ula wandi wako amukomete amukai naende rasmi ndeni wa mitambo ya Mutongoi FM ende ngwata nione ya mukamba naende nipo twindini wa kamemeni ka mukamba wa thank you sawa sawa mundu wita wa JB na mundu wita wa mami mwezawa tuesawa kabisa azia nipo tuyu nipo twindini wa mitambo ya Mutongoi FM ngwata nione ya mukamba mwithugesia naende otondo wa mina kwigwa nzeve ni amina uchenji na nzeve ni zao naende kama kawaida nipo tutondelele nikenda isethia naende nite kama ndo ateka cheni ndeni wisio nisisi ya ukambani ndeni wabigisia maitu on the kuma ndeni isio nisiki bathukanyo kaundi ya Machakos kaundi ya Kidina kaundi ya Masako ende nipo tuisandi sana mundu wita wa Kizito naende nikenda isethia tukitokwata filingi wa mauvo mwendo wa saita to bandeni wa Mutongoi FM ngwata nione ya mukamba naende kidogo pe mauvola maende na kwitha maisemba ngamaende na kwitha maitembea ndikwa tene woni minister mubiani wa idano wa security eta wakichumba mukoromena no koromie kabisa na ea mundu wita wa Rigathi Gachagua nengo tina kana nengo kwatia nombeze nengo tindisia
Aimwea withito na indi utiumanga anganyana ba ni wamina ubika elengo kwani yiko ta ikwa na inde toto yasiendie na sietha sia umanua muno ni atongo imeke bathokanyo twambie mutongo wa chama cha Wiper excellent Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ende na inde ale ana na ndeto isu amwea ndutona kubatha nondo ndetwela waisi amwe no batha Rigathi Gachagua kuma kwa andu alangi na amwe kawaida ndutona batha Rigathi Gachagua ni strong supporter ende wa United Opposition na ende no yeseyu na ke Kalonzo atumwa ambaye amukamba ni atumwa na ito twetu moye ta siandia Kenya kila mundu on the end right ya kwa exercise demokrasia right yake nondo kabidani kala na ende ukumya mundu bana umutwaye bana beba na mikakati na inde kila kibonekana yule totisho isu ile itembete na sile na udeno then westione sia ukamba na mwaka tu amondo ala kwa mamondo kwitwa Kaleli muthonzwe sindu isu weta ime usotia mama no na ito tuishiana na juni ngwa kindu chambio cha mukondo ngimanga inda kuathime asanda haya na inde mundu kwitwa muthonzwe anene sindu kuthia tune bindesio ya kutabia mwithu kisia akukonie simu akuthoche ko mitambo ni ya Mutongoi aende twithia twekoti na okwata vilingo movo mwendo wa saa 3 sia kiokoni lainde sia bitukana ndatika kenda ende oyu twithia tuyambo baba nini kana twisiyokethia itina okwata vilingo movo atulike emwe na mashabiki metikite kwitika thini wa SMS andeni wa Facebook ito mayase kana mende na kuthocha andeni wa mitambo ya Mutongoi FM alikana withia mondo medemesa kabisa kwa hiyo karibu sana thank you thank you naende Agnes mwezi wa 30 kwata ende vilingo wa movo kwesela bandeni wa Mutongoi FM na inde netwa umandeni wa TV sandi sana nindi ino ni Mutongoi TV.